ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Alright, abara kabisa jidega chia budokira mirongo itatu na isano na mense ya moya bono mambe chinsa ni chia Afrika ya mocha mwacho muto yitobadede ke mirongo ibiri na inye ligo kumanya iri chinguru munasa magazeti iri tukulia lero chebuno butambe ngoro kwa du omonya kerogo nakwareganira sa gazeti chia lero nchinkuru kulena muranchinga tokumwagira nyasambi mono sana lena utuanchire na leto ikeli tukulia lero uyabwa eno bonge sana tokotengatia buto isane na mabera yena yekerengo kigoro nari ne kirenganga nkigiagero to ikiri tukulia lero nde toleta magazeti ya bunari bunari kire nduri komenta mangana itogi gaiga buna botambeli italia ne limorioka gakorokonya sai gazeti mbwato ko kwandine gazeti ya Taifa Leo litukone Jumatano Women Crash Wednesday September 7 2022 jamani 2022 oncho mutegera lino muligereria kopoko kwa nembwate gazeti ya The Daily Nation de tariki 5 na ivero na gwati ikire gote badu mangana murekera roro nigoro yobo oborayo boye bwasoire bwa Kenya kwanza abwasomora yo mochwale musike Dr. William Ruto arache ko bakagotiani kwa gatie chi story chin nyinge go samangana mange turache ko bakuto kuligereria ko chia sobo imemono batirenda mangana murekere gaiga nabantu aho kurwa sobo mu bwa Kenya kwanza abo barabarai na baro bo batagete konyoresha yekeke ya Kenya kwanza akere birogo au birache ko bagwa ngorache kwa gokerogoki ngorache kwa gokerogoki ira kiarie tuguchia singo nechi goikeranigwa gosete kunyarekana goikeranigwa aigando chemba mole morekerete Musalia Mudavadi babwate Chris Chirchir babwate Justin Muturi Kithure Kindiki Alfred Mutua Moses Kuria onyore abande mbaroro konyora batakire birogo gete rakuri bakabugwa oyo mwabo Moses Kuria oyo tagete kuirana seke otagete kuirana seke rogo kyobo jumba bwa Gatundu South kolende tairana musike Babu na Mwamba Josephat Nanok Salim Vuria na Perez Tobiko gatia banda abange enyorona ndobwata chi cabinet slots chire 22 na sechi 22 musike William Ruto na liete irana 50% gigo cheko irwa naba subati asenge chokorengana nia obo gambi bwaye gatebetega gocheko ikirania elichi kuliria 2/3 gender rule asobo gambi bwaye so yuna ramangana murekeire asobo gale mono page ya kabere ya gatatu ya kanene ya gatano. Ase headline ya gazeti ya Taifa Leo Wabaki Kwa Mataa mbale batigaira secitaya mbamanyeti ento bagukigokora
nyuma yo gutwara gosemerio konenga Raila Odinga no mokonyo Martha Karua buna abarai bakorawo mu bwa Azimio se bale korawo mu bwa Azimio la Umoja wa Kenya Coalition Party baguchikubwa ngango so abalenga ase serikali okwanira Stephen Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Wycliffe Oparanya, Hassan Joho, Charity Kaluki Ngiru, Peter Munya, Joe Musheru, Fred Matiangi na boigo Okuri Yatani. Osakoli moyo Hassan Joho konyokore tamu ya Yobo Gavana ime county ya Mombasa, Wycliffe Oparanya konyokore tamu ya Yobo Gavana ime ya Kakamega, Peter Munya nigatigete kubuli bo Gavana ime county ya Meru asingencho yoko manyanga nacho konyorobo waziri bwaye ase serikali ya Azimio la Umoja. Charity Ngiru katika kubuli bo Gavana ime county ya Kitui kabwate kerenga gigo chikoigwe wizara ngagete yobo chenu ase serikali ya Azimio la Umoja. Daktari Fred Matiangi noyo mobo bali abo waziri bali bakorera mirimo sana ne serikali ya Jubilee okagirete sana kuchikanyole mirimo ase serikali ya Azimio la Umoja na boigo Joe Musheru na boigo Okuliatani, lakini gaiga bagotebanga bono batigaira ase jitaya mbamanye kibagokora ikegere serikali ya Azimio la Umoja nigo yabugwa gosobo mu Azimio la Umoja nigo bwa sobo choli bwa korekane tumutinyo etariki kianda nonye bwachite kwamererigwa, lakini ekegambero gya Supreme goetera abana kibaye bina batano na babere bagatebanga no William Ruto is the president elect na IBC akorete mirememia roboti ono rokwanira sobo imemono ase epechi akabere yega gazeti ya Taifa Leo. At the same time inyorano ino mogava na osoka kwa ase county ya KISII James Ongwae na bwata kwa semelio kwa nene sana kuche konyore kiroga ase serikali ya Azimio la Umoja onye yarego jakobwa na igweto murai wense agosoka Uhuru Muigai Kenyatta kera jita iga sege serokia gusi ogodebanga hii niachie huyu sasa napeleka kwa serikali kuu. Nachukua kwa serikali kuu sasa. Alisema hivyo hata kwa Ngilu. So imekuwa ndivyo sivyo. Imekuwa ndivyo sivyo kweli kabisa na umesema vizuri sana. Bona sepichi ya kabiro roboti no rora sobo imemono at the same time roboti ndo lega sepichi ya kabiro kwanere igoronga ngakibono liye gose Ruto umurayo mochole bwense ya Kenya arachikonyora pressure nene sana yogwikiranichire chiaye asa matuko emie ya mama tangani gati yabo ko yeli obwoyo gigachiri bubere nechimisano koine kinga aba Kenya konyora bale chi loan ase chi interest chinke anane mono korwa ase ekyombegeria Hustler Fund ekiatebetenga gochigokebekera goitane shingi bilioni 50 gati ebinde binge goseko tiechira chinyinge tiria nyarete ko gakoriera aba Kenya aingati yalia aba Kenya bagenderete kuganyerera sana ekero umurayi bwense ya Kenya gatano omuske William Samoei Arap Ruto arachie egotiani gwali tukori Jumanne tariki 13 neli tukeli nyore lya tangazo likoba elio motimoko mo robili rakorekana segetigia Moi Sports Center Kasarani yes mucho moneno Nairobi peji akabere ye gazeti ya The Daily Nation igegendete kumurekera igoro yombo kebarua kenano musike William Ruto abwate kyogochia kwana kibona basani bae bonsi ba mokonya taseche campaign ngochi bare konyorege taria sa serikali ya Kenya kwanza ngo bwate interest ya segerogoki na kiago chikoba treat bonsi elinde umuburukano to base ko chikoba ayuna mangana kwanira sobwa gare peji ya kabere ne ya gatatu ye gazeti ya The Daily Nation peji ya kane ye gazeti ye inge kwanirete igoro yeke egesigikane ntindi ko chikoba se chibunge ibere gose chi bunge ya Senate ne bunge na nensi ya Kenya igoro yego chikoba choraba speaker be chibunge chibere inyorano abomo bwa Kenya kwanza botagete ko take control of both houses at the same time Azimio nera netegete taligo se konyora aba speaker gochorwa kurwa sobo mo bwabo gochekura chibunge chi dukolengana niri chikondo chega igabuna yereire entobwata bajumbe 349 ase bunge na sabu umuntu gochikobo mo speaker goikanyore chikura 233 chimibere merongo etatu na isato elinda banja gochigwanchirwa koba sekerogekyo abantu kagerete merongo ebere na yamu babekira masababa yo gocheko kuganya kwabo kogocheko baba speaker ase bunge ya Kenya tobwata babunge chimibere na merongo kianda ababunge elected MPs yes bataba wakachikura then go konywa bali bako nominated my ward up to 349 all right so hao ndio watakuwa enyorona bomo bwa Kenya kwanza bomo bwate Moses Masika Wetangula na Azimio la Umoja inaye
anaitwaje? Yuko pale Steven Kalonzo Musyoka. Kuna Steven Kalonzo Musyoka na kuna Kenneth Marende. Kenneth Marende na lenga sekeroge kiwo speaker. Na koleta bya sana kera lenga kera sekeroge kiwo speaker. And I remember ekero Kenneth Marende aleko ruwani keroge kiwo speaker osale ko ruwanirera omubunge chinga kicho lenge we constituency ya Kitutu cha South Richard Momoi Maunyonga. Ekura ya enero yoka yagerete Kenneth Marende akaba mo speaker. So ekura ya Mase National Assembly Matters a lot. Kabisa. Moses Wetangula anasema ana fit kabisa sekeroke kiasenge nchako teba he has been tested and proven nina yani otemirwe endo buira matemu na endo buoro kirina na baisaine goche gwikaransira ekeroge kyo nyerona akiingia hapo itabidi kuwe na by election huko. Kiki nataka kubuli na kim. Ekero Moses Masika Wetangula arutire lisoria yochia asekero kibo speaker se National Assembly igona atakire ko resign kurwa se obo senator bwa ya se county ya Bungoma igata kire ko resign fast ama gochikorigie kero kibo speaker gose gata kire konyo robo speaker kera abonyorire bore kobo kama ko resign. If I'm not wrong, you resign before orayiro orede ogo ibona bya gusambira kakoye I think we revised it. Tutaangalia tuulize wanasheria watuambie anafaa ku resign kwanza ama akora nyora kwanza wa speaker ama eko resign. That won't be fair really. Lakini wacha apate speaker kwanza dia resign. Hakuna. Ikireka go fail ile no senator. Era go fail era no muzumu sani bu muskeruto na bako muri kende bono na ya. E promise yayo medena yamo yalenga ego speaker. Boko ya Boko ina boko kwa kanto kanda kanga. Anyway, no ni mwanasheria takoburwa saka wa sepechi ya gatoto gazeti ya Taifa Leo mwanjo motegereri umurai wense ya Kenya gosoka kurwa soburai ngokwanira Uhuru Muigai Kenyatta bono nigo aragirwe kiarakira kurwensemo asenge nchiyo gotware project iyawa aigaba gokwanira Raila Odinga umurai wo bomo bwazimio la umoja uyo likorigie kero kibo president lakini akaangushwa no murai bomo bwa Kenya kwanza Daktari William Samoei Arap Ruto wote urokwanira sepichi gatotega gazeti ya Taifa Leo. Peji ya gatano na limo ya gazeti ya The Daily Nation ngokwanira ere igoro ya mangana ya machiko yobo bokori emeremo gati ense ya Kenya na Saudi Arabia yemagega ya Kenya korora abantu baya bange bagochandekero rane girls tima idina ki mbona wakubali wanaume waende huko lakini ni wanawake tu wanaenda huko kufanya kazi na tumeona mara nyingi kwa video ba chikobe kwa semetandao bagenda kuchandeka bande baruarete recently twarora Diana Chepkemoi uyuige time ya Kenya igritko igoro arwarete sana kirare kurumo ganoye I felt bad naende bana baita banyaruka bono timaitio senkora bari meganeye because we have been telling them naende babere bagotebigwa even those videos chigo sakilite so metandao. I saw a clip asomwana munyaruka ochita sense ya Saudia abugate tunoborora kamwako mukubwa yoroe then abamuraba kamanya gotumwa bakamuita kinyama finally agasiri ubugima bwaye so ega as much as igasibolete I think tiga natumiga na Kenya ga igambuya kubwa abana baitu bakogenda gosiba minto kogenda gotese kande it is high time bono serikali yense ya Kenya I think na uchigo chaka Daktari William Ruto I think na bachikorigie nchera yo cross maybe ubwa matobu yanense ya Saudi Arabia elinde gotinya umate ekerense ebwate embassy like now look at the embassy of America in Kenya yeko notify America everything kirige gokoreka na imense ya Kenya like nango arabuna Kisumu ose hotspots tiya kagerenga karokeni chiburaburu nchikoba ense America igo yabete very keen na ko notify aba menyi baye ose raia baye nga mu wese gotoka segete so Kenya the moment bararosi bwa matobu yanense ya Saudi Arabia embassy tu ale chinguru na ende tutuare agents bamanyeka ni serikali umuntu asabiti okore mirimo gete umufanyikazi gose no mukubo yo murigete amanyekane uya kabisa na ikiwa mfanyikazi ameenda huko mo tajiri yo yororire muntu utagonkorera mirimo bunantagete tebaira ne sobo rika kumuchanda tigaira ne sobo so ayuna mangana muri keire gaigandoche omuiseko yo Chepkemoi amona abande batore tukukamo ebagotebana amatesa barubaye terete gari very fair kubwaya abande bakarego bagendete gwetira bangana sema wanapigwa na speed gechiko kirikyo yoko kuchomuchanga akibago ituna kero kiyo bande bali ni rwendagera buno muiseko yo ndoche umugero yego kimetofika sana jamani. Sasa ilikuwa ni no ruara to kutoka kunaone panado ilikuwa ni shida sana. Igebyombe byaba byo kwegerera bwane bwa mwanya bantu na bibya chetamo
bikabeka chinguruamu na kogero moisiko ya gacha. Of course hata Wakenya walipiga kelele sana kuchesi wizara ya foreign affairs, wizara ya labor na tigama chika matingwabe ku elinda bantaba babe. Nafikiri pale saa mbili tutazungumzia swala hili kidogo ntolirigererie nganeye kegero muswati wa Diana Chepkemoi kerere nitaiga Kenya na amro chekerege tasegeti ya Jomo Kenyatta JKIA ekerare gukwana hata mimi nilifeel vibaya sana and mwana ulenge skuru anasoma vizuri alikuwa university mpaka usinyua what is anyway tusubiri tuone hali itakuwa vipi. Asepe chakani gazeti ya Taifa Leo oyo ulenge sponsor yo umwana ulia wa April Makasha bono niga batabiringa arende kabwate tu akaenda America gacha agasiekerwe chera bono gatagete gambero kimwiranerie bondi ya begete chiwe sanchira begete kama mdhamini chiwe siranya ko bagakwiranirwa at the same time Raila Odinga igegochete sana okwegocha ase ogotegemea mono umurai wense ya Kenya Uhuru Kenyatta uchikobe president yense ya Kenya mtegemea cha nduguye ufa maskini jamani. Ni kweli kabisa umesema na umegonga ndipo na baba gote baba changanusi mangana siasa bagotenga Raila Odinga otembire sana koligo burai wense ya Kenya kuru 1997 up to date and atanya konyora and there is no hope yo gochiko Kenya even in 2027 no bono golengana by the way ni swala mbali nafaa tulisungumzie pia nkaitenga bono career Raila Odinga asensemo ya siasa wanengena ngeni ya alimira samangana ya siasa naro jana no mosike William Ruto kotebana as our friend Raila Odinga retires from politics. Yona manye tena nkori retire. Lakini amekuwa akipigania demokrasia sana. But in Kenya nobody mwanasiasa tayora rosi historia ya Raila Odinga. Hiyo nao tunakubaliana he is a kingmaker kwa sababu amewapigania viongozi wengi, wengine wamekuwa marais lakini yeye hajakuwa. Akamuingiza pale Mwai Kibaki. But I want to say I admire a strength yaye. At times supporters baye mbaigete bagasinyu kuvumilia, wengine walikuwa wanalia, wengine wakashut off kurwe mitandao mbata getikorora buna mangana ya siasa genderete, so many things happened paka ngakumiera sakalirende ngu najanya ole chinguru chuo kwa na batana simama anaongea tena. Let me tell you Raila Odinga ngora bwate nengongu. Uline ngora bwate nengongu. Mungu ndo molemerelia. Mimi singeongea. Mungu ambariki. Singeongea. Mungu ambariki. Peji ya gatano na kabere ya gazeti ya The Daily Nation ego kwanere goro ya I don't know amangana yo ye dini yege Catholic ento abwate Archbishop okay, igoro aba Archbishop mbare ngase chinsa machikoro kwa Resurrection Garden kumusabira oyolenge koro kwa Morris Michael Cardinal Otunga uyu kwete miaka 19 ya etire and Morris Cardinal Otunga naboto wa mata na Cardinal Otunga mosocho I don't know I don't know ni chemboli history you but labda itakuwepo kama si yeye then there must be a Cardinal Cardinal Otunga elsewhere so Cardinal Otunga yo Morris toko kwanera iga akwete 19 years ago one process nero yo como ni kama kumusongesha cheo awe a saint he's dead yes but bono gago chiko anapandishwa hadi wakati amekufa agusukiko bona abe saint because they assuming igagenderete ko mutakatifu mwana buna ndio na hii ni kupitia kolengana buna ntonyo ro monto nywete dini ya Katoliki rinda to era sera mangana buna buna ta koba kina Jacob umeta renge alta boy Jacob romo ngaineria sijui ilifikia wapi lakini rende kuna aba bono kolengana na umo Archbishop Philip Anyolo na Cardinal Jue Cardinal John Jue iko bagotebana igoromba koleta masabase kaburi yayo go sasembera yayo bagotebana aba umini babwonerete bachene no saidi na kitu abere togo saba na vitu zimekuwa zikifanyika kwa kupitia kwa huyu ambaye amefariki ambaye ni Cardinal Otunga na huo ushahidi mnaona ochekota yabana mnabwato muruire ngasaba goetera se the saint the name of the saint muruire utakabwena
lazima daktari akonfirm onyo muruiro yorwale tena daktari akonfirm na kwamba amefanya nini? Amepona. Huu shahidi ukifika mara 2 ambao umethibitishwa anapandishwa cheo. Na siku hiyo hiyo wana expect pia miracle yende happen. Sisemi kitu. Elinde bachi kumpandisha. Asipiche gatano ya gazeti ya Taifa Leo mwanjo motegereri amaliga nara koletwe asenka ya Raila agotebekana niga ayale kuba ngaina bamenyi benseme iyo anene mono abanyansa nekiagara Raila Odinga tanyo tekeroge kikia ekibo president nyuma ya gosema libagali yaye wafula Chebukati ga mutangasti William Ruto kwa murai ogatano bwense ya Kenya. The same time Mr. Sema walimdanganya. Ndivyo anasema mwandishi wa gazeti la Taifa. Si walikuwa na imani watashinda. Hata mimi sijasema na mara kile mwandishi wa gazeti la Taifa ndiye anasema. Okay. Evans Kidero abwata matukata to chikopinga obubuyibwa Gladys Wanga buno gavana bwe county ya Homa Bay. At the same time Kalonzo Musyoka bono nigo tokoleiri elise kirogo kibo speaker ase National Assembly. Chatuone itakuwa vipi? Peji ya kianda ya gatano na gatatu gekale kukwanira igoro ya umusiki Raila Odinga ne legacy yago chigotiga magega bagoteba na Raila the hero who keeps on coming within inches of victory and glory. Yani marange kera kuburi borai gagotigalia sinini aso borai lakini nende bintu bya bana mbiri koba lakini nende kolengana buna muliki we gazeti ya The Daily Nation yagoteba na Raila asengencho yobo okorwanirira kwaye mangana demokrasia ne binte bingarwanirira me ya Kenya buna riri gwikagoteba du gwenyorire supporters bari chi die hard na neba obwetwe neba obaire gakubugwa marange abantu baye baikire bagoteba na huyu ni kiongozi ambaye anafaa. Lakini kuna kitu moja nafurahi ngetongera ke mongo ngoko sana, yani abafuasi ba Raila Odinga yani bamupongesire omurai omochole bwense ya Kenya Daktari William Ruto lakini ekero bagukora kumpongeza bagoteba nga awatoki bado kwa Raila Odinga. Awatoki kwa Raila Odinga. Wanasema hiyo ni demokrasia. Hiyo ni demokrasia komafu. Tutakuja kuzungumzia mambo ya demokrasia baadaye. Asipi chakata na katoto gazeti ya Taifa Leo asingi nchiyebiro ense ya Somalia nigo kero kendira chikonyo era chigwa kunenchale nene kubwataka nomura kerora sense yo ekyombeke United Nations nigo kerugo kulerwa gocha asense yo boigo ense ya Tanzania nigo bono ya rosiri chikoliye yaligo chikone kinga bali babugate ebirwanero ngo kibere kubira nigo chia ase eserekali right tindo jose kelengere gale na turagenderere anche kuruga page 10 ndo cheba ko kwandera igoro ya mari gani yagenderete yogo chia ko motiani musike William Ruto tariki 13 kuna abantu bagenderete gukora umochengo yes robatiro genderete bakese page 12 ya gazeti ya The Daily Nation igoro ya mari gani yagenderete kuna kobaga kobekwa mbare bago cha koboro mbare bego cha kokora gento ki ba Kenya watakuwa meketi by sangapi president anaingia sangapi aba mbantu kikuras chinse chisi kobago cha koswa at the same time ndo chechi county gaiga chigenderete kuna kolika congratulatory messages gochia somo sike William Ruto asoko obubibwaje bwabete bokwegererwa nekigambiro gia supreme ganchere nko bicha ya lera tukole bicha ya lera ina kiti kikubwa sana kerege kanana sana kiwa speaker National Assembly yuko pale Wetangula na antubukate spinning wheel yuko ni kama mchezo unaitwaje na wenga lakini nende naboko na wenguru gali rorikira marieta bono naboko ni kucheza aserogote nenera asegetekerige gochikoraga rieta rirororo pio ndio yeye marieta tubukata igan Kalonzo Musyoka na Moses Wetangula. Sasa subiri tuone Kenya kwanza na Azimio la Umoja. Today in history talikibune chialera chia tariki sano na ibere mwaka obwechiri bibere na 15 na ibere kobagekana gokabase commission yo bacholine chimbebe ya IBC gati yo mo nyakerego wafula Chebukati no yolengo mo CEO Ezra Chiloba ikawa ni vita sana na ikatumia baadaye Ezra Chiloba kutimuliwa katika commission hiyo ya IBC. Sega sorigi chosoli nabagosolia obotukubwalero chigosoli cha UEFA Champions League ngokosoli guchire timu ya Napoli nchikumera ne timu ya Liverpool Ajax Amsterdam nchikumera na Rangers FC Barcelona yaleganie Victoria Inter Milan yaleganie Bayern Munich Atletico Madrid yaleganie FC Porto
Frankfurt eyareganie Sporting Lisbon, Tottenham eyareganie Olympic de Marseille, Club Brugge wareganie timu ya Bayern Leverkusen. Saroge chikosoli naba kosolinge komanyie asobo imake. Ngoja tuingie kwa dondoo kwa sababu ya muda wetu unatupa kisogo jamani. Na dakika moja tu tuungue Karatina. Karatina kule ni Nyeri ama ni wapi? Nyeri. Yes, Karatina. Karatina. Ai, lakini hawa ndo wale wagwanja negera wanyu manire by the way. Watu wanapendana. Mapenzi ni ukweli. Mapenzi moto moto. Mapenzi that is calm. And by the way, let me tell you, there is what we call first love. Obwancha ni obutanga ni umuntu agutwara gucya so muntu. Ni sumu. Very dangerous. Mungwana yo mogaiga akanyora umunyaruka ekeranyora umunyaruka baganchana. Kumbe munyaruka yotanya gwancha musacho nde bwensi. Asubu mabwaye. Akili musacho yakabo mutanga ni gwanchwa ya no muise koyo. Basi baganchana. Kero banchana muise ko tamaitenga musacho yonkunyora marua. Lakini kero bamenyamo for some time agacha komanyanga ngokongo ntali gento kiaye. And by the way, for your information, let me tell you, asali bakonywa marua jamba bwate abazwadira bakoguzana. Lakini bakunguna balemerelia. And I respect them. Thank you for saying that. I respect them. Egera na bakonywa marua ikemutu kono sometimes na harufu ko busimo no sometimes it gonna be Mr. Lala. you have to sleep there. Yani umuswati yo igare ko as far as kulikiba ke brush ne liyo kanandura mwaka umuswaki mutuko kaki darling sound harufu yako imebadilika bwana hebu amka kidogo analeta maji weka maji kwa mdomo brush kuru siku na mpiga mswaki kwa meno bono musacho yo nakakolire mirimo ekranyore chibesa cy'umutienyi goikara ale bas kutatu Usiko bona gachi wake sababu mkungo yake sababu ona ngakoro musacho lakini nampenda sana huyu mwanaume nitamfanya vipi kiani mwanje kingokora litukeli makagenda se ba masari kunyura maru Karatina akabike kambisiko goikamu ganyare ro muireka agachikumuganya tasogete ikabidi aende ba igoro for the first time musiko ikora kane ba musacho yake chikomoraga 10 sana kiwacha kokora darling ulikuja kufanya nini hapa kwa ba Henda ka no tindiko genda kanta gito enda kana erero nataka tuende pamoja onye na marune rure kugore grade kigima ngobekere nyumba bonte ko nyure nyumba bonte tiende ba you can imagine na kimondaje to muntu baka agwe sacrifice barata gitambo gorero nya na marua ya mujandire abega ko nyure nyumba baka genda nyumba kero baenda nyumba musikoli by the way ilibidi akagora marua grade kigima akabeka nyumba lakini akera mwana ndaje ko tali kwanza akataka nyomba tali kwanza yenda aliziba kumbekera ka muziki kanyerere tigango gorereza buku borongo bekera muziki oyo ngero kyota gete bado bombe ditamu kaira na ande ba musiko lya gatema kolemerelia bono egaikiranga umungwano olia bono ochire eba otindire kaurwe simi akaurukere gento bono uji kumwagera akomteja ende gabidi ndage ndo kase bae achikomoyi kurwa butima tiko sana chite ko gendera nende konyu kiando tabiri kenge watandelea lakini nchike ntonda tebe ntonda tebe du mapenzi lakini hiyo ni love bwana mapenzi abale rotata bagwire nginje yo itwe bibuko hiyo mapenzi imaanishi ufai upigwe hiyo naye alifaa apigwe hapana bwana hiyo naye alifaa apigwe nena if you love somebody hata kubeba mkono kumpiga kiboko mkono unakataa wewe mrekebishe sisi utafanya nini lakini rende njege ndote kitakote banki lina na ki kera kwa rodido muntu nagwanjete naenda amejitolea mapenzi ni sacrifice nimejitolea kwamba na akolite bibionsi nimevumilia ulevi wako nimevumilia na pia wewe kuna maybe zingine zangu umevumilia ndio but lazima pia wewe uonyeshe commitment kwamba hakika akolite commitment yako goraba kama marua bekire nyumba ni bibionsi na kuniosha na kunipikia wacha pia mimi nifanya commitment ya kupunguza nikuwe na ustaarabu kidogo katika kukunywa kwangu so lazima niwe ni sacrifice na sacrifice wanasema love ni kureciprocate Waswahili wakataonga mstaarabu astaarabiki kabla ya kustaarabisha ustaarabu wake.
So kwanza lazima ustaarabishe ustaarabu wake ndiposo uwe mstaarabu. Ana obwanchani watu wasi abuse mapenzi hapa nje. Siande kuri bwanchani mbwa mweli oseki musunde kwa musunde bwabora ewacha tafuta hiyo kitu. Tutatafuta mekenya. Mwaka mekenya kwa tokoje gentekyo lakini rende obwanchani sometimes na boboko koro muntu kobomu ko tokorora. Lakini rende mantumba tata batari kora usimbanchire. Ni bakungu bale nante bateme kwancha basacha babo by the way. Anchomo sana. Anchomo abo you're right. Kero wanchwa ancheka. Kubaliana. Nyole gazeti yao ya Taifa Leo. We manyia yo manayanda manga sinchira yo boikerano. Na yao ya The Daily Nation we manyia aya murekeiraro. Tonyora na sege serugi chigo soli na bagosole sege kirbo se usicheze mbali. Ro. Ayo narairo borito asa magazeti aserituko ria rero. Ayo narairo borito